Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
44, Marc Boll. Con el 46, Diego Semey. Con el 77, Iker Sama. Y el entrenador, David Navarro. Por el Silanté, con el número 4, Marcos Cachaza. Con el 5, Óscar Otero. Con el 6, Luis Rubianes. Con el 7, Pablo Martínez. Con el 8, Álvaro Crédito. Con el 9, Martín Chorel. Con el 10, Pedro Barreiro. Con el 11, Pablo Fernández. Con el número 12, Pedro Segureiro. Con el 13, Patricio Cerqueira. Con el 14, Raúl Santón. Y con el 15, Álvaro Rodríguez. Entrenador, Luis Cabín. Dirigen el encuentro los colegiados Elena Bosch y David Silvane. Como auxiliares de mesa, Martín Ortega, Pedro Bocón y Enrique Soto.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina, Galicia.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.
Les pido a todos los asistentes a esta fase final de la carta de la categoría Primera División Senior Masculina que se está celebrando en la localidad de Villena. Damos las gracias al organizador Club Baloncesto Villena, como a ustedes por asistir a este evento. Ahora, para poner en juego los adversarios, el tercer y cuarto clasificado, contamos con la presencia de don José Manuel Villamarico, representante de la Federación Galega de Baloncesto, y Miguel Couchero Zunzío, presidente del Club de Baloncesto Villena. Hacemos entrega o cuarto clasificado, Sigante. Tercer clasificado, Ohio. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.